Jotono lamsawo jenebo Smai TV channel. Chong keha social media viral ongye tongmo kaut manutuye stra chong nailai areme abon nai paye chong janjanim khaut ma waisu abono chong sakolena phaidike chong chenglena tini 28 August 2021 sal ongkha belai khe chini Dopha roni boye nangmoni sal 30 June 2014 Bosio PK Madam ni tui phangbai Tripura People Front motha achaiha abo sal ni jeyuno TPF joyaye Choba Ktor illegal immigrants ni against Khorang Ktor ke tuisaye Bangladeshi go back our land our right here TPF ni kehano nai huimo illegal immigrant rono NRC ni msindi yo detect delete detain and deport kheyo huyanema abono nai huimo ake aboro ni yauni yu ri onema aboni boyano lai thangnai 28 August 2018 sal Nation leader ake freedom fighter here award for Maiha Madam Patalkona Jomatia kebini tui phangbai TPF nim khaudiyo NRC demand ke Supreme Court do case file kha cut off date 19 July 1948 72 boshirom ye chini Dopharo buthaya o rep khem thuya o ongmo thauplaya mangmi hinkhe lakh Bangladeshi ro hawo hapai monibo ye chini Dopharo minority microscopic ongye thangha sauni hawo se sauno sling onai nangha sauni hawo no kumoyo nai supai ha sauni hawo no birmani mayonai supai ha au birmani yauni yo anai ni bo ye Choba khiye khaiha TPF areme abo TPF ni Choba wo chubadi hemba chuba maya ke bu khorang tuisa maya ke bu Choba khenai rauno mkha thangsari di ake mkha thangsari ane ma bu maya angke nowa chu etongdi hemba Choba khenai rauno bengye taba jadi areme phai chung bono social media viral long tomono saso Dophani bo ye jeba kotma kase phai pha bono khosaye chung pore nailena aileye chung aboni msa kaham sa hamyano chung janjanim khabai janjani simorong mobai kiye analysis khelaina ye joto bai kiye tinio pore laiye analysis khelaiha areme janjanim khawo je kausa khomo je kaumchimo aborno phaidi chung comment box thaye kauma salaina naubai chung krongle anema Saltheh tong areme bus kaum pho ujeha mudekeno malai phine khaksa